Ćao drugari, danas pripremamo čoko bombonice sa malinama. Ja sam tako nazvao, i možete nazvati kako god želite, bombonice, praline, bombonjerce, kako god. Veoma jednostavan i brz recept. Evo, uzmemo maline, operemo, ostavimo da se posuše, izniječimo ih. Ne trebate onako mnogo da ih izniječite, mogu ostati malo u cijelom komadu. Ja sam dodao malo listića mente i čisto da malo aromatizujem. Vi možete i da iseckate ukoliko želite i zatim u maline dodate kašiku meda. Sve lagano izmiješate i onda na tacnu, na masni papir stavljate po malu kašičicu ovih gnječenih malina, otprilike da bude veličine zalogaja, nemojte veće, vjerujte mi na riječ, bolje da je veličine zalogaja. Ukoliko bude preveliko, kada zagrizete, mogu maline da vam iscure. Odlučio sam se da napravim dvije varijante, znači jedne su samo maline, a ovdje u drugu varijantu ostalo je malo malina, pa sam dodao otprilike kašiku dve kokosovog brašna, izmiješao, isto složimo na tacnu, stavimo u zamrzivač pola sata i nakon pola sata izvadimo i onda zabodemo ove čačkalice. Vjerujte, one će na kraju mnogo olakšati proces umakanja u čokoladu. Kada smo stavili čačkalice, vratimo maline u zamrzivač na otprilike nekih 2 do 3 sata da se u potpunosti zalede i zatim umačemo u otopljenu čokoladu. Ja sam se ovaj put odlučio za tamnu i za bijelu čokoladu, a vi možete umakati koju god želite. Ja sam obično maline umakao u tamnu čokoladu, a maline sa kokosom u bijelu čokoladu. Pisani recept i normativ potražite na www.zakuvaj.com zato što će tamo biti malo podrobnije objašnjeno neke varijante vezano za čokoladu, šta i kako da radite i zašto baš da bude ovo sve veličine zalogaja. Napravite ovaj desert, veoma brzo, jednostavno se priprema, a izuzetno je ukusan. Kogod ga je probao, zaista se oduševio. I da, držite obavezno u frižideru do serviranja, to je do konzumiranja. Koliko ostavite vani, sada je toplo vrijeme, čokolada se istopi, onda maline iscure. Ćao, uživajte.